Talofa, shalom Lise, malofa talofa tu foi le sunga le fai fe au, ia mi se foi pulenga le tatu po kalame. Talofa mawalofa tu foi nisi foi yo paanga masane to le tatu po kalame, nisi foi o mawale nei fasala mo tu sau. Ia sofa man malo lavo Yesu Kiriso tatu te fatalofa ai ma fam ia, fam man ia foi se tasi lo favo. O mawale no me se lavo si otu no pelo Samoa, yo ela utapua inga, me se foi lau talo le au noa ia malo se fua malo le ono sai malo fo tawa ta ile nai tu ia to fine male pulenga le pokalame. Shalom, brother. Ia whaafitai le whaava noa ino lo taimi e te mafuta mai ai le tatu po kalame. Ia Samoa se, it's a special edition e le masani ai ia po kalame whaapene. A ona ole ava noa ua maua ma le tuangane. Ia le ole a ao ngai lo le nei ava no taua e whaatala no ai nai ia le fita Samoa po o se alo e whaasino ia te tato Samoa o lo au mau i tonu Israelu po le nuupa ia ma o le nei tala noanga o le a tele lea o na whaiere ngana Samoa maybe a remix but we vatu ia la whaatala no ai fo ia le tungane a Vincent po o le fita fo ia tato o lo representina ia tangata Samoa i tonu o le nupa ia au le amataina le polkalame au le amataina le tala noanga brother I think le lau amataina le tapo kalame le talo on fa'alu ai lo leo le tatala noanga. Father, we honor you, we bless you. We thank you for this opportunity that we have today to hear from our brother in your land. O te tatalo nganga pa ia ina ia e taita ina le nei tala noanga ina ia whaia mea uma molovi inga ai leo le vi inga o le tangata o te talo fo'i i e o mawhai o na mafuta mai i e paiati a te latou o se o mana mia le wha malolonga e paiati o au wha malolo ma e wha manuia fo'i i a te latou umalawa. I pray e wha manuia fo'i a Pastor Mike ma le onanga Global Kingdom TV channel wha manuia loa ta li i ta bao le a wha soa mai mo i mātou le nei I tula ia a mai e se au e whaamalusi ai I mātou a wale savalinga le atua. I pray God that you bless this conversation, bless this program. In Yeshua's name I pray. Amen and amen. Amen. Ia whaafitai sa moe lo mafuta mai ia a whai foe e te whia ko meni mai. Ia feel free e mai sau ko meni foe mamoli mai foe neo alo whaanga I le tuangane o mawhai o na mafuta mai I le nei I tula. Ma a o le amataina loa I le talanoanga e whaasino ia Israelu. E momoana na watu le avanoa ia vingi. Po Vincent. Ie whaeloa mailo na tangata. Vincent o te loa. Watu o te lea tangata Samoa. Ua lato sila fia lo tangata. Mai le whaasua manuia program. Ie watu le nei avanoa e te, whaasua mai po po ai oe ia malama nisi o le fatu a mafuta mai I le tatu pol kalame. Ia whaftai lava tua whine mo le whaitulanga. Ia o le tae au nei o le asonga fua nei a mātou Ierusalema. Ia o le ua te ale titi ale tūla iwa. Ia e langona lawe tino le fia o no taitono le ea o mua le tanu maltu e tū le manu malo Yesu Kiriso maltu ngā mau. Ia e langona lawa fia le alani le nei tae au ia whalamoina lava le le fia o le loto le loto ia e mua ia o lo ingoa atoa o Vincent Junior Schmidt ia po Vincini ia po fita foi na lauiloa ia o nisi lungo tato kala me faso manuia Sheuta Ma ia o ngā ono Jack Schmidt ia sau ia mai sa fotu ia Sheutina ia o amituana I Titi White ia mai sa lai lua ia o au sa whanau I sili sa vai o mātou o tātou le motu ia. Nā me umai e o te fia lava e tatala ia tātou mai sa la whai ia ae o langa atoa sa tuputupu ai vai moso no whare ina I vai moso ma ia vai moso ala po tamo maule ua pe o ina ale o langa atoa tuputupu ai tonu a onga ne me se whanunga luenga sa amata ia
manisi fu famonianga Samoa lo tangata au te tu ua Samoa in faso solo me la se o men melo ma Paulo nei Jerusalem ia po Israel foi. Thank you, brother. Yeah, Samoa, fai fo'i e pena tinatu. E lo mana mia fo'i le te talo mai ina ia ia manuia le por kalame e le o le viinga o le tangata pe ia whaeloa se tasi ia fisosoani le por kalame I lo soifua po lo o langa whaaleanganga. Amen. Brother Vincent, thank you again for joining us this morning from you guys. Waloa tai awa ina Israelu. Ia lo wafi afi nei I New Zealand. Ma o lo fia I lo fo'i le por kalame ia ni me o lo tutupu I tutonu o Israelu awa e tele lava I mātou I nei e mata atu I talafou po news e tuina mai le TV manaya lava le whaalongolongo atu o Samoa I se ni updates e tu sao mai lava I atu oio loo e au mau te tono Israelu. You know, we want to know about the current events a lova ai atu I o loo iai fo ni lo keti o tafanga mai I Gaza ma le panona ia o nisi fo o se inga te tonu o le malo o Israelu I le palemene ma le tele o solo te o lo alu ai. Ia manisi lava me o tutupu I te tonu Israelu o lo e fia whaasoa mai ia o whaalolongo atu le mamalu o Samoa le nei tu la. Ia whaftai atua fine mo le whafsiri. Ia e sa o terminator no Israelu. Ia masalo te lo news nga o atu o mea lo tutupu. Ia te tonu foi e te le lawa na ia na laualunga. Mantu foi le media ia o le alawa vaenga la tu te au ai ia o vaenga foi na e ave e le whaamu ia ma le whaamua au le situlanga ia pi wha pale ni fulele. O tonu Israelu terminei o lo whaawau pea le o le ua mae ale le aso tu ala kirisiano pe ora so na file na famana tuina tu le di faula ia le fo fa mai amale vai time pass over I've pass e kai fo ia ale au utaya ia ole mosalemi la lo fa wa wina pe ale la to ia ole aso fulu walu aperila le fa pe e mai ai la to ala pongi le ma to vola pongi le fast fulu aso le mfaiona ai amata mai I le temi o soile la fata tu te tala le anapongi I le temi e ngotoile la e moni fa maoni al fam talanga lise tulanga le te fana mai o roketi mai e tunu tua oi I o lunga I le tua oi ma le panona suria I ma le situ o I ritana po Jordan I o inale sa te fana ina mai roketi le ananafi I ma le aso ma le But the weekend tonu wale na fa mana tuina ile mali o le di faola ia mali se tulanga I tapo inga fai ia ele ngata vola na malalo vola I casa na tu vo casa toa oi mai kupito I pito I lalo o Israel na fole sata fana ina mai loketi ia o wa ia au penga fa tonu Israel e mo fai ai on intercept ia loketi nei ia e fai ale calculation for the time e ta fana mai lo ke ia activate device ka mai e fa penan fa sala ve ia nei me tau fa ton I lungo ea ai le tau no mai tono o Israel tono fa nga malo masal mia o ta tono to tele la to mana tua le lato para bia lo tula me nei o prime minister Benjamin Netanyahu sa bolevo na pule ia Israel a peita I le turn muli lente atu nei sa fa pena ona le manuelan tam fainga na rule o ia no for the opposition te la ia le o to fainga palota le o to malo ela ia ila le pe o sa o lola ia para mie pe o ese foi la na pule lo sa wai wa alu fa solo ato foi le atonu ia ola ia tala ia man mama atonu la na ia foi pulenga le wei pe o si tulanga fulle fasi do to tanta Israel le vai temile na palasi po le na pa ua ile manuia o le lau to sa wa has the power fulle le tasui me malamo ia pe ta ia ele tu mama ina foi vai nga fa faile le vai nga le opposition le the post government la to ia le
le angai le whainga malo ia masalo na ilo me sa morte leo ni solo te ia mo te le fo ni situlanga sa tuputo no Israel ona mafua mai lan tulanga leo o le vai aso na te anei pe o mana tua po le aso tua ia nga lockdown mala tunu o la tu mala valele e oi inga luenga malo tono o fare mailing tulanga fa pena e foi ia wala fe malanga inga jo venga nga shutdown mala aso tas ale lokaina la le lokaina whainga malo na lokaina ele whainga malo le anga ia malo o inana ilo el palimia ele ai e mo ila volo ia na ia malo si anga control ai pero lo tilo e telo tangata pe wa awa ile ele vaenga le anga ia whainga malo. So right now o lo tu e tau fio filipulenga at palimia to fetu na il whainga na whatontonunga whainga malo ia me se lava tu fienga leo ila tolo tau taitaina ia vaenga taitasi po tono militeri ia o tono afo ia matanga ruenga sori o whainga malo pela tulanga na le termine le update le tono whainga malo ma le tulanga atu asisi tu na vad whainga malo tau vai ma tau iaisi na fianga o tono no le tua a peita i wa velo ke tia te whana mai whafu ma mea lo tupu termine pe o inale o te vai e wa matanto mai tonu whainga malo e whai whaatasi o lato ngaluenga whai ia maus whai unga lei ona because at the end of the day o le mea le afo ia le tau la mo Israel termine o saunga le muo tangata a whapela e o lo whai se vai no whainga malo ma vai nga tonu lo anga ia no winga o la fa le tonu fo la le ia tangata no Israel a pe wa vela ia mo os fa inga ia mai no tua oi a me se tonu ai tonu Israel le va Israel Palestina pe tu langa na wa ai wa matanto o mai tonu whainga malo le termine ia ma vai nga le anga ia se I tamo fai po le tonu se vai nga fa fo ia fa fital which is a good thing so it means like the more attacks from the neighbor country the more issues, the more troubles, the more things happening ko le tunu. To ingale ko o mai tonu ia whainga malo e combine. Ia matau sa I tonu po lasi fo nei fa fitaut. Io tele ni o basun te nei tele fo ia ni tele tanta kirisiano sa fai mai ese mai tu e fio la lanyo mai nei celebrate tele Easter weekend. Ya sumaliu. Le sa fa tu foi la live la so nafi sa o wai ti o tu ma le va ve al te me fai foi se sa lingo to le faolo e la ngona la vetino le fio le ngang pa I tono nu ya me se ba na tonu le it was so good, it was so spiritual, and it's good to see a lot of Christian they coming together ta tonu foi al le silia tu la ngai e mana mia la vale talo tato ta kirisiano tato mai whaatasi se tato whaasoa le whiau anga ia Israel ma tata Mosalemu e le ngoa la wale o tato li whaalo Yesu Keriso pe au tulanga na le mo ia e le leile la ia tama ia e pe tau lole soa fo Yesu Keriso ia ala tau la tau a perfecta he is one of them pe le tutusa lato whatau aina le li whaalo pe o tato Kirisiano tato Mesia yeah, but the powerful tato awala luan malo if there's only one way to heaven is through Jesus Christ. You tato le fapsili to fin. Faftai brother Vincelo Manino le tali ai mo I tangata ia o no fo ele o atu te tonu Israelu mata atu news e o tele o tangata pe o so le fefe ma le popole o loto a o lo e a mawina e se te me te fefe ai pe tutupu na mewa e fia ese ma Israelu po mawala vai o le file mu e te a mawai pe te tono Israel I o te tono la o te misa mo te iei mo nei e tau sangale na e le foi tato filo I loa fe mal tolu loa fa lima ono fitu amina futolu su faso lima su lo su fitu tele ni fita ya inga sa fia ngai ma o doi te me fa tino ina nga wanga me se la lole me se la vale le vale o malo Israel ma la lo I casa ma tu fo casa o Filistia ta o la vai tem casa vo le sa mali wai le sa ye tamo Samasoni tala Samasoni le sa I casa sa ye fe ngai vai tem na
sa fai au le pole ona me tai masalo ona sa inelo ainga ya temine o le so na o fa muli mele ainga I hawa wa esela fa lona le we o le se fo le tapo pole le sa fa le ye fa na o male mala ainga ai pe ya wana wa o le se foi tu langa o multinomo fa mauni o lo tu sa this is all God's plan for me. It's not wisdom, it's not a knowledge, it's not an experience. Yeah, why? Yeah. So this is all God's calling for me. O no fala, o fai ala mar fata, o fai ma le amiutum, fai ia le lei. Tulanga le langona tupu pefa pe ngai ya umanga luanga te me fatino nga luanga tono vai ngai vesi. Talamonia li se wole se fefe. Ona o tari le tua tisi tele nisio o tarsanga sa fai. Faali foi langa pa ia inicio mesa o na oi. So which means like afa pe e fai nga tali le tu faali langa pa ia te au email da au patau sangai. Le fala wo fa mauni wa matano sa valley according to the scriptures. Le wa matano no fo fata wa tele o va ngai tono tus pa ia pero po salama sa valley valo la to lo te te fe fala ba smele le wo lo le ma wo fa tau la walu lo la just in the physical part. Boala me vesi. Loketi o pufana mtulang hopena. Walu manmotino. God is with me. The Holy Spirit is there to lead me. Le fala ke do foama o tikile lu wala fa so mon mia. E moni mo fa ma ni le to le tatu tapo ye. O tatono samo o leva te lo tatu sau male tantonu ale vai. Only that's the true faith there. O fa to nga le sa tatu samo na sau la ba tele foi au ni sele pawa lo tatonu tele tatonu fa pe isala elu ai kupito maneva nga umai lunga le langi nga tatalo lava fa tautu spaia o sta ita inga o sta I fa awa sawe asa mo tulanga na but olo awai mai nei le wo sa vali o tantango o fa so o nofo wa ai va nga tele le sa ta o tu spaia la fola na le te nofo fa matala e moni le mongo olive, e moni Yerusalema, e moni le vaila, e moni me uma I sa fafia e le faula, e moni ma famani. So I'm trying to uplift the spirit of our people, encourage them, e moni ma famani le tua le tapua I. So I want to lift their faith in the next level. Mantua foi lengo no fo famitanga o Samoa, te tono wailo uma la tangata le faula Yesu Kristo. Samoa, probably 80% they receive Jesus Christ. You are SLA receive. But they are ulanga le sa valley according to what Jesus wants. Fai talo ya tato. Tulanga fai ta. Tono ole ave ole fa so atuata. Mo fa Coca-Cola bine. People go encourage ai tato tangata pe se situ langa bo le pe to fa so fia ile le fatto tu mal tetto mon ono le watu wata o le wa ai mai ape wow be because our feedback le sa ne lunga na pokala mo fa so mon it's very high te la ngona mo ngadua le ngone tu yo tatu tangata on tu fo yo le no ta wori o fe au na mai le ngang pa ye cha fa mai Samoan ele o nga langa se me ai po se me inu pa do fa le nganga the spiritual side. O lo fta nga fola le o te sa o lo tolu masina ua matua I mausalifo I alma ua ia maftanga mananga pa ia the relationship with the Holy Spirit. I don't know for ono lewo need the Holy Land. That's why wa malo sela and I want to keep it that way. Kung for this so lo tusi yo fai tau yo wa tusi to no for fai o pe kung for mela pe sa I so what other things I can have that strong connection with the Holy Spirit in order for me to look after, or in order for Him to look after me while I'm going to the war zone, to the trouble areas. Just do the right thing. Do the right thing. Faile mesa. Awal faile melele. Faile mesa. Tu langanga le wai o le se fefe. Na foi famele la fiona le tu oya se fa santa. Those are the scriptures that I buaya bila waka kilo isa vali long fatino, and I feel so empowered, and I feel so it feels good, that saying it
e te whiu whamatala te le langona, e te le iloa, e le maua upe whamatala o leo langona. A tonu se longa te o iai, o ngā iloa whila ia lea, but le langona ngai tupu a, maua mawhanwhana, ia a whapea fo ia, te mantua o e lise, au te lisa nei, sa te le whi atunu sa o iai, me se rawa tāua ia whale, whanaulang, i bawa tunu pe o Iraq, Papelonia, i me se atunu Europa sa te le tau sa whenga ia. A wheo whasau ina me le tuala uola mai o. So he knows where I'm heading to. He's the one who made the call. Watu whana whatinino ngā luenga lea, and this is the way that I have to go meet him. I'm ready, Lise. I'm ready. Amen. I'm really encouraged le whaalongolongo atu lau whaasua mai ele nei tū la whaamalo le lotutua. And ole me ta ua o maua lo whaalongolongo atu. Ole mawhitanga o e mali atua. Your relationship with the Lord. Le whaita wai fo i o la fionga pa ia le atua. And there's an encouragement for us more. Ole e tāua le tātou mawhitanga ma le atua. Au te mila, cause o sa o le lua whesefulu fitu, le na meet time my brother Vincent. It was so funny, o te sau whawhor whale o loa, ai ulu atu ia Vincent o le whale o loa, wai loa, o le Samoa, po whia lava laulangi, ai whitau ia, wai loa, o le Samoa, and o te mana tua fo I loa anga lei, because le whātau sangana o au mawai Israelu sa o ngā lue fua le I mawese tutongia ia pa o le tuangane fo ia Vincent sa ia latu a watu whātau piki fo ia o ma whawhanga I whale ainga, and so le ngalo le anga lei o le atua ala I le tuangane lea, so e vi ai le tua. O te mana tua Vincent, when I was there, le teimi e sai linia wa mo e tātou Samoa, so se teimi e tawhanga mai ai loketi, e lata lo e se nofoanga o Israelu, e sai lingi fo ina le e sai lingi te tono Israelu, ona tamo mo elea o tangata Israelu, ele lafi I mei e ta o bomb shelters, o te manatua, e se taimina matatama mo e le lafi. E te whaalongo atu, o tau te tala tangata I Utaia I le salamu e iwa se pulu maletasi. It was so new for me to hear people, te talo ina ia mai upo le fionga pa ia le tua. So that's, and I believe on mena le toa fo loto o le to telo tangata Israelu ono o le afionga pa ia le tua. Amen. Brother Vincent te fia avea o e tua le conversation, and you mentioned I le whaamana tuina I o le e seta paseka ma le Ramadan I totonu o Israelua awa mo le lauloa tātou Samoa o le bisi o Israelu taimine ia tumu le aituai o Jerusalema ona le ngata o loo whaamanatu o loo whaise ana pongi le masani e tangata Muslim o le tumu foi o tangata Utaia I le pātatalo e tatalo I le vaitaimi o le paseka ia ma tangata Kirisiano o le whaamanatu ina o le paseka male e seta. Brother Vincent, e whaiona e whaamatala mai lo awai atu ai I sauninga I se nofoanga le taua le garden tomb. Garden tomb is e lua I nofoanga le masalomia. Pena ia le tino Yesua o le Church of Sepulchre e te tono le aituai. Ma le whanua lea po le pala au le tua o pa o Jerusalem le taua le garden tomb. But we know na tua le tino Yesu Keriso I te tono Jerusalem. We don't know for sure the exact place, but we know it happened in Jerusalem. Pen whailana e whaasoa mai lo awai atu ai I nei sauninga ia wao teles ia teimi o sauninga ia na pai I le aso sa. Pen whaina whaamatala mai foi lo awai atu ai I na sauninga papitoa. Whaftai a Lise ia o le pō le aso tofi. Lena whai le pāseka le tā ua le mea o le sēra a whai Utaia. Ia sa aulunga I o le mongo olive.
Ngā sa wala uria ia o sta mai tai fo le missionary Herolini ai nga faise la ko fo ile ia maftanga la tu ta maftanga mun o le paseka ia po le mio le sada ngā lai ango fia lo ke fia I lo tonu ora tonu le winga tele falase mesa fa manu e na lo to ono ola to chilo fo ia everything in Israel is more traditional is getting back is getting all in the beginning ile o esenga mai kupito ki kilo fala fengo me ai wa pe me nga le fa nga wa ko le ka wa le kosher mio ile fa nga se sisi ma se baby. So when they left Egypt, la fe me la to o sisi ai kupito. O me la nga o mai lo tu ese ma me tu ai ku se ta la to le ta fe nga le e kupito. O me sa fa e kupito la to during their time there. They have to leave everything behind. Ai o mai o ani me la tu me mala tu. Ya mai lo ko maka la ko ia la ko kupua e po la ko ni se to am drai on le dono le ya Israel. Pela le plate le masi ma tu foi masi pe tu si tu o falao le fa feteina ona la le femela tu o fete e kupito le ngo mai ale la tu ia mai awone e si fete so ele mana e fa nga o me e kupito o vai nga mai e kupito a ti tiro fala le ele masi ya o tanto no foi te le tu la ai masi sa mo masi sa mai fito FMF te vai pe tala le fengo le o sai lingo de masia ko so fai longa nga ye la to vole le ma ko is a rough way be ka patu foi le ia o le si vai nga o funga o le fala wai na sa fala ko kamani ta ka ko le salary ale ka wai ia pa nga le o le la ngo mai mala ko ia o fala la ko sweet fa tamasu maria vole sa fanga la to le fo ni vole le dates nuti fa tasi mal pingat io ngala le pe mo wala ko le la ko t-shirt ia ma moi so it was really powerful ceremony as well for the ko ke le ke misiano ko so fa malo e utai and at the same time or if fa malo la ke misiano in a respect to the Israelis I mean to the Jews yeah maya naya matu tata no o malo le so le sia so na so ai tom final te alu tonu le man tuai te fia awai le session foi la eta o le alo koluse vai na tonu le sa a matai ona sirinia e su e pilato ma nga ta o Roma ia mo tamu mule to ala ia le awala koluse vai na tonu le sa mo na lona koluse. It was so good, you know. There were a lot of people from different countries participated. Every hour, a session. Africa, Ethiopia. The Christians, Christian, African. More to la to Coluse. In fact, solo tua or Italia or South America. Argentina. So there was a lot of people. It was very crowded. You know, like it looks like this is the same crowd of people that were there during Jesus' time. That's how I feel. But unfortunately, most of them, they mock him. They point finger at him. It's not the same thing. They want to be part of it. They want to take part of it. They want to carry his cross. But the real time during those times, most of the people, 95% on a ko le sama koi just to silimon famasindo ma tauemu ma tu feanu le fala. So that's the view. That's a local kilo ifulili. Pero tawa, if you go in the old city, you have to go in spirit. Ese uma melo mafafa. Ese uma mele, you know, think about, you know, ainga, you know, need whatever things like your work, money, stuff. Just go in your heart. You're seeking for something. Like mielo wanganga se faolo tanga. You know, penok tawa. It's so le moko ngofwa moko ifata walo no fongi Israel. Anything regarding spiritual. Or moko yo walu aside. Saban vale tuale nga I think nga fa ko fo yela la live nga no pokala no fa so mon. Especially yal bele fatwa mata ino question yesu Pilato. So in Altulanga, so it was so, it's the same thing, it was overcrowded, but at the same time, it was so peaceful. You can feel
the movement of the Holy Spirit in a certain area. Ia mo tamun mule tuala ia lea ia le fo from tala ia o le mama for koluse sa ia se lau se fulu kilo. I'm 125 and barely lift 110 kg. So it's been like it was so heavy. Tau fo e tau le telen vainga na suia le malu mai te mina mo Yesu vanga na le floor matulanga mo pena. So it was a rough journey for him. Le fo no fo from tala tonu afa pe fa tu sai sa mo. Na mo tele li fa lo no koluse mai lumo le pe alo a te molino lungal millennium, you know, le mele ia ile malu le worship center. E amo tonight tau ai o ile afa I molino. But o ila Jerusalem fai singa mati e matau o Carvalho fai singa mati e no ina le sa mo tu ele li fa lo no koluse. The other thing o maita wa you know came in a few me Yesu lo ko an ka no tu no few me Yesu pas ile palema te mine no fale me o ele te o le Palm Sunday ya na fale me o ia I to the Golden Gate le o te mine la mapun la taufi la el matua I sio la the same people lenga fo ya lenga tapo ia ia o sana la lo tavita o sana tupo tanga tayutaya he's a king of king or like the same crowd mantua ele leva be uma ai o te me fa sino no le fa the same crowd the same crowd they turn then all of a sudden pasa talo ya te Isa too fair no ma fasa totally but the same people olenga fai mai fa falinga. So we mostly like that as right now, especially kako samo one time like okay mai at the same time nga fa long wa pese share kaka then umalolo fa time ro fa ia pe ke ewo kuskusilima from singo the second type of okanga kasa over for you the unsure, the one they're not really sure what happened. Oh, he was a miracle. He was he was a healer. He was a, ongaio Messiah, ongaio sa feifa malolonga pa. Alevo ko fe mena fasa kaluson. I think for ko kere ka sa more to langa lea. We're not sure po fete tu wai. Fete tu la line, fete tu ile ya Yesu ke wiso manan fa tanga. So you have to make the decision right now. File of faith feeling or terminate. Elea ona tu vailo. Because we don't know. And you're still there. You doubt yourself. I think it's only 4 that was his mother. These are the people that help out to carry his cross. Was helping him, we're just following him. So right now, it came in here. They want to be part of the third type. They do the right thing. And that's why look at my encouragement. Just do the right thing. We know the Bible. We read scripture. Let's do what's the scripture according to the scripture. Fight a minute, fight a mess up. So tulangala na sa yai olola ya mulmulta ya na nafi. Esa oe ai lua tu nga mau tono I Israel temine po Jerusalem. The one inside ola ya fa me bona la yele maane nga mai fata o tele fa ya la le fan watano to fafo ya fa men vai nga o le mo po as you see like the kilo la ya tu lang mana la e fa dinga pe se po ya ona sa fa singa pisian nafi. But it was so crowded for only tangata. But I wanted to show some more the whole picture of the Carrington. To a Maui fafu. La yellow to a Maui mavanga umana. Unless you do not titulo Lise and Nafi. It was so happy to see all the Christians they coming together to celebrate the resurrection. Benota to tele tapo inga like to tele mamona, to tele assemblies, the Catholics, the Orthodox Christians, or why or whatever, as long as you know Jesus, as long as you're Jesus followers, this is the only way we can share with our brother in Israel, the Jews and the Muslims, about Jesus. Jesus is Christ, the Son of God.
And that's the only way we can go through is through Jesus Christ. They know the history, they know the story, they know every significant things about Israel, Jerusalem, even Abraham, Jacob, Isaac. But when it comes to Jesus, that's the thing, that's the issue. They believe he's a prophet. Jesus is one of them. So I know for kako Samoa, kako Kirisiano, and I be fake come here Israel literally young Yesu. It's okay. God sees everything, God knows everything. And according to the Bible, he has a covenant with his people. Leave that to him. For us, a Christian, let's pray for this nation. Let's pray for Israel. Because God will bless that nation. God will bless those people. So I want to keep about introducing Jesus to them. We can pray for them. And when we come to Israel, come here as a true Jesus followers. Amen. You willing to learn more about the spiritual side. I felt just to makamaka. I'm sorry, that's what you're gonna get. But I want to make it but come here, it's a holy land. It's not Hollywood. Come here, come and have a look. Come feel the presence of the Holy Spirit inside Israel. Because I can feel the power. It's true. More yellow color. Because Holy Spirit, you can't see it. But feeling that belief, look at trusting, it feels good. But you know you are the best friend of Jesus. You are Jesus' disciple. You are Jesus' ambassador. Then you don't have to worry about everything. Of course, it's our Paul is a distract. Satan, you can take my body, you can take my flesh, the physical being, but my spirit belongs to my Father in heaven. Amen. That's so beautiful. Matango fiele. So, Brother Benny, you're right. I'm so encouraged. I don't know what to. And you're right. I would say wai fo I manatulia because temi fo na no fo Israel wa telo temi te always no foanga nau lo taloto ia pu ele ata ile mea ia pu e mele video ba ile temi na musu mai ile na fa ba excellent camera take away what you want because o le fi mana o ia mawani ata and everything. There's nothing wrong with that but le temi it's a then you will experience his presence, experience the power of the Lord working through you. Amen. Yeah, more is lato umalava o te loa te le tangata Samoa mata mai ua I masaba vali I totono lau whanua o le aipa ia o the Holy Land ia o nisi I holo o mana na oa e o atu Israelua ia Brother Bingi la so fautua mo I lato ia lo nau e o atu Israel ia lo amanatu o le savai I'm a boy from South, so I'm a fine now or atul au savai mai it's a tono Israel in my 5 for ya pa o le taua o le motiva e taua le mafuanga it's a tauna e aloa ia he watu ia Vincent ia mai so a oi manatu fa malosi fo I lato o lo nau o fia o lava I le nuka ia Faftai ia tele la no tatano tulanga na tatano foto tele ni se tanga to fio mai Israel lu ono lo lunga faso monuia ala titilo melo fa talanga le no le tua mo tulanga mo pena e to tele fala uta wai ma to tele fa ani se mai fa ma fa se amo fa tio but it's okay ka ko e fa pena le olanga ale ai se wai ma e le fa se ofutari ma wa afa pe ya lu afa pe te ola tutu ia vai malongo le ai it's negative, there's no positive. But that's the other part of the journey. A challenge I fully or terminate. Tono to telling to le mo
whakatalanga whapeo fuli le visa sa nei Israel. Tono leo sina whenga inga umon sa inga o temine ele officially no fosiaki laswan na ele official tato e mana mia le visa pe fi sa nei tono lo lau lunga polas tulanga yel temi approve ile tulanga which means like lo mana ia lo tato pasiale the first layer lo mari tato no feno e sangari ma ko lo active if active lo la ile lo tato singa fenga ngale mai Israel e mo le tulanga o Israel lo no le tu la tu te mala what's happening around the world e monitor my come here. They know the country like they will keep them free, Lisa. These are the places that they will support them in other way. With anything. So on the Falanga Tony Samoa, no, we tell me to tell to 11 no Israel, don't you mail any visa. We have to support Israel. Yes. Ele fengo fear, kakat kong foya in the political views, es on the vow Israel, mo Palestina, but if I build to the Rangale, le mana mi tato, fudele, il tato wa Israel. E tauna mai tau tangata mai fue le service tau foi na fa ali tau lang ya Israel di vai na umana volo mana mele lang mai ai sia tunu e le ngata pena o te talo ali ne se tonu o te talo le pray for the peace of Jerusalem ne tele na mun muta e to telu tanga e ave ala u te no fa talo o ta to le so le tichi o Israel lo so matua ia ono tu langa fo lo so tichi lo system fa matai ia mantua foi na Israel lo Samoa ila ko system nga fa matai fo le tele tu langa e o tilo afunga no fo fetuna ile ai ta tu ai e ta tonu fo le tribes fo le Israel fa na ya ko posos it's so spulu o le ta apele la langa to it's everywhere ia le foi ta wa ko ka ko umon fa nga wa no. And the main thing is like no sa more than so ngi mo wa on a plan for to visit probably next week but most have no le wa yeta to I mean the name is here. I don't know where's it from if I feel no more I titilo ye I saw it too faltino it mo I saw it too for there are things will be changed in the spiritual side but it ain't up Jacob in a physical being, and then God changed his name and it become Israel. Israel is like a spiritual thing. So probably God changed that for some reason. We need to dig deep. We need to pray to the Holy Spirit to reveal this. Why? Because of the blood. Because of the total. Anything happened in Israel, it hurt Israel, attacks, anything, terrorists, it hurts because of that blood. Samoa is the same thing. You can feel it. Because that's a blood. That's a bloodline. And that's a sign like we are the chosen one. We're the chosen people. But the chosen somebody as a chosen man, as a chosen woman, as a chosen daughter, as a chosen brother, or sister, or son. And when we have to declare, we are the apostles of Jesus Christ. But we still have that fear. The whole reason I like fear because there's no Holy Spirit with you. But acknowledging and that's why the other thing the heartbroken, the spiritual crush, because you can look up in the sky. From Jerusalem is really close to heaven. Wow. That's powerful. And some of the Jews before me these are the first one but this is the closest part to heaven. Muhammad because Saudi Arabia, that's their holy site in Mecca. But Muhammad because Jerusalem is close to heaven. Jesus went to heaven from Jerusalem. It's close to heaven. That's powerful.
maybe I need more. That's nice. This is good. It feels good. Because this is the end of the word, or if they are maka ko me so it's a little wanga or kanga ka so for ibang ori ve fa talile fi fa do mo li fa. That's according to kapwa inga le mo ke fa so fa ko. That's really nice. So maybe the spirit of my dad, what you should come out so 45 you know, like let's see that me ka umalo si kasi they umanga ngo sa mo and they will protect me as well while I'm in the Holy Land. Because that's all part of faith. That's all part of the package. Okay, oh wow, that's good. Yep, I don't came in pop kiss young yeah, I know, River Jordan. You know, like somebody God opened the heaven and send out the Holy Spirit. Let's see how close this land to heaven. Oh wow, that's good. Yeah. As I say, like we have to lead by the Spirit. We have to walk by the Spirit because according to the Scripture. At the same time, we have to look after our physical being. You have to pray. Because I tell myself, so we have to. Amen. When matango fiele so my brother Vincent I just when I was there no in you mentioned the Pesach Seder pois ito sa minga na ole Pasika so ole Seder ole upu e beru is a it's a fa Britania lo na fa liwina it's order po ole order ole sa minga ole sa minga le na la tato ai fa tasia tu ai se sauninga tangata yuta ya e fa ia ipu waina e iunuina le pona pa le na tato ai ia Yesu e lua o le whenga inga fau ma le so le whalawa le na tau fo e brother a Vincent wa o le vai tau nei o le Pasika e tasi lava le aso a ole tau sa minga o le arito le whawhitaina e fitu aso e whaamanatu ai e le nu o le atua mai te tonu fo o whale o loa i e whale o loa tonu Israelu e poloka e se ia saidia le mawai o loa le mawai le me whawhite o the Easter mela na le pe malo ai le whalawa le whawhitaina ono wale se mea e whawhitaina le vai le whalawa ai pe o se masia da matza se tasi fo o onga ina ua o maua I te tonu o maua I tonu Israel I don't know ia o for brother Vincent e te langona ina pe susunu ni mea e kilini uma fale o ainga it's all spring cleaning during Passover ia ave ese le mea whawhite mai o lato fale and we know le ta ola fiunga pa ia le to fa mai o le mea whawhite o le anga sala le so le mo au fo ia o maua Israelu ma whaamanatuina le you can see on our screen the matzah po le whalawa le whawhite ina lena whamatatala tuanga ne base masi masi e malo. When I was living in Israel te whaalua ina lo manatu I le mele o le olanga whaaleanganga I tonu o Israelu e se le taua o lo pipi ia Yesu ma le taitaina oe e le anganga pa ia because it's yellow mefa you can get carried away with the tradition of men ai tu wai le mea sawa tu wai finangalo o le tua so 1 year no fai le tua maybe o le ai loa ia falawa ia lela ia na le falawa le whawhitaina
So you can see on the screen it's the bitter herb. Ma le ponaivi o le mamoe ua avele ma symbolic ua le toi fasia se mamoe e tau mawhaina e ainga Israelu a watu ua le the symbol o le mamoe pe ona le ponaivi on the plate that you just saw. But for me, it was like, ole te pena ina o fale tangata e uta ia ina ia ve ese umale le mea whaafete mai o lato cutlery and plates, makapoti, e a vea fo ele nā taimi, o te mana tuna tuai atia, i le fiti o aso, po fea se mea o lo ngofo ele anga sala atia, e haole o na ave se ina, e tele, e ole tangata e anga sala ia, ole loto ua sala mo e taua i le atua. E mina, po le ale anga sala o le tangata e sala mo whamaia, na te whaamamaina i tatou, e bei na whaamaina i tatou le toto o Yesu Kiriso. I just want e taua foi i lo le leiava o le nganga o le atua. A watu tono Israelu e mese lava ia Jerusalema brother. E tele yo o nganga foi na le o nganga fasese o nganga ese e peo se nganga o le atua, but it's not. So e taua ia lo mafuta i le nganga pa i o le atua. E taua foi lo fai taua le fionga pa i le atua. O wa o le fionga pa i le atua o lo o faa maunia mai ai. So it's really important to have a relationship with the Holy Spirit and the revelations that you receive. Siaki po oi tonu o le afionga pa ia le tu. Okay, brother, te ua umi fo ele tala noa, but I just really want to have you shared. O te fia paila I le tu lea o le mea tau mafa, o fato anga, o nala, le tato te vaai fo, I le wha maoni o le tua. I've seen it, I le wha maoni o le tua, le toi wha fo I atu o na tangata, na tawhi ese ma le nuu, I alo atu no nofolo na nuu, I te tonu o le lau ele na ia fo ina ia te la tau. But another lesi tu e te vai e le wha maoni o le tua, e le na tailana leo leonga lona nuu, o I le o lai o whatoanga I te tonu le tuafa. Amen. Can I just ask you for your opinion or your thoughts, Brother Vincent? Yeah, sa lea tūlanga lea tūlanga tau whatoanga tonu le o ine Israel me whaisina mawalunga. Ia nā fo te tonu e inisi sa awai mai. I think the last time na whaile the Feast of the Tabernacle, le na whaila loi Engeri. Yo Engeri o vaenga nai tu tuafa. Ia na koe maufa ne ea ku tuafa I eimo meo waterfalls. There were springs. Taftafi mai vai lalo mo meo monga tuafa lalo ngongem tūlanga papena. Ma tuafa e lise, no isala elo la tunu mero isele yese swa, ele puna yese swa. All the other country, all the other Arab country, tof e puna yese swa, mena lenga millionaire. Pero isala elo le yese swa we mo wai. But a lot of tun na pono misile tu no no mai nga dua ina fanua. O te mine I watu I lalo Dead Sea le tuna e te fasolo o Jericho va e tabu mule tu lava I o le River of Jordan, the River Valley, the Jordan Valley. Se tau lunga sami kalila. Ma kwale ko ya se to faina. It's all green. E mo ko io fole loto le bafai o na to Israel o nei fatu anga I luna o kofa. Ia mantu o kofa le oni. But there's no water, there's no life. Ngani la uia tilo ye. Ai mau fole loto tu nga fo ngali fa moni ala tala. Ko a place ale tu le la ele. O le wa ye fatu tu o tangata. Pa o me mana ala tu fa o nga luwe. Ai fatu no ele tu. So that's what their mentality. Ngale wako ko o mori o apu o grapes, everything. O kama me umanga. Ia na vete lo ali o le shuka ifa yo le market Israel Israel me ipene ura. Everything. Ele ngata le sua maria o moli. The fruits. Yeah, whakako vai ko ngā whala wa pe kasi se strawberry o kasi la po. It's totally different from the ko ngā strawberry ale ko ke vai e o I apu. You know, ele apu nge e kasi ale apu. I saw one of four, I saw umale, I saw one or le mumu, I saw come be a pink, I saw come be a mata in the one plant. Kaki kilo of woman, kilo le mouth for money, malanga lay on it too. God still love his people, love this land, the promised land.
Le e o si fia ngainga le tuamana nu. Ile ngata ile ola yaso uma. Ile ngata le pui pui a mai osa whainga. Ai me se wha le fuawha ile langa. It's so beautiful. Le wo for te muna spring. Te mine o te tonga o la au ma vanga umana. Ia pe la whete sila fia le ile promenade. I lungo o te unga fu lelo le vaiga yo. Ia me fu ie whangai ik bukai momo steaks. The rosemary. O lau tongo, the mint is everywhere. You can smell it. It's so blessed. It's so nice. Wow. You know, ke longa le wala le feta mai alo wa ye fa tu ngaluelo ngal kokoa. Ia man tu sia timu. Ale ola ila au nge e pe ya ola ole o itia vi ma fia ma like e makwai timu e kami umum tu langa mo hopena. So look at that side ngale e maofa le loto, you know, so e makwa ele mafai upun famatala fuli. I think 2 weeks ago ngolo ilalo Jericho o la kwa ma ngai ala mata tu pito mai e to afara wa batanga ngalue. So la ka wo kurot ko ngaka pisi ngai o so inga ko fa, it's right close to the street. You know, kwa le po e mai e pa kwa le aswe move on. Then somehow all of a sudden changed to the green patch. Pa le pet like kula green. Ongo follow kikilo. That's amazing. That's a miracle. Because okay, Lord milk is away a rich little ko palpala. But this thing, you know, so different. And also like on the dates are falling you. It's nice. It's very sweet. You know, Fakamoya pusa dates for none mango for it. Fadela ya wa for you. And 1 year. When they are like a calas, you know, voices if it's dates, you have to me for you. So this it's really nice. I mean, this is all for you for young or left for you. Or the tour. You know, back to the meeting I can go my if I do tour in a no for you have to. You know, Kalale Palestinian more I for you. It's alright. I do left no lot to Malavale Leo, Ben Korean. Yeah. I love favorite quotes enough of my if you don't believe in miracles and sign and God, Israel is not made for you. No, I later told you to a man about it because the land of miracles, the land of sign and wonders. You know, kikilo ya imako obea fa pena ile me fengo ka questioning ngale tu mana ngai fo ya anga lemlo ngalo fa. All I have to do is just praise him, worship him, and say thank you for it. Because I don't come from you. If if I've seen him by the I don't know, Lise, but I think everything is handpicked here. Thousands and thousands of people apply if you're not doing it on a tour, but it be handpicked for really. So I believe in that. Malaysia too long. We had to receive Jesus and we had to follow Jesus. We had to declare it. The only way you can go we in order for you and fire to lang humble your heart. It's not easy. It's the very, very hard thing to do, to be humble. You know, humility. But at the kilo sister, if it's like Yesu, mana polo inga matulang umona ngaya for ifa fitanga. The delivering his message is all about that humility. Del mo lalo long loto. Yang ada orang kau kuspa ipo fele me family loto mo lalo. Oh man, kalau kau kene among ku ila to if mo lalo ino na to lot. And that's how is a part of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit. So it's very powerful. I mean, everything in the Bible, according to me, then I have to share. And the miracle between the Sea of Galilee and the Dead Sea and the River of Jordan in between. It's all about you, how you give.
And the more you give, the more you receive. That's how the blessings is working. We ngai lo kele al kako kufa kele o kako fa mo mau tato fa mo nyanga ngale mai tato tamanang. Amen, amen. It's so true. Well, you see, for a quote from Ben Gurion, he said, in order to believe in Israel, you have to believe in miracles. My aitatonu Israel, itatau lamana itatonu iva venga ole tua. Amen. Male vero le handpicked no oe le tua, ile fe awa le tua mo oea. We're not all called to serve in Israel. Eleo umatato engalulue Israel. Ai olo ia fe au malinga luenga le tua mo oe. Po fia lava langi te ai. O ia fe au le tua mo oe te tangu e te faa tino ina. There is a journalist out of Chris Mitchell. Yeah. Le pasalau maile Jerusalem Dateline. He said, "From you don't choose Jerusalem. Jerusalem chooses you." It's a filia Jerusalem. E filia oe e Jerusalem. A fai wala awina oe le tua. It's in lue Israel. Yeah, it's a tau lava ona saunia oe. E le fai ngofia. Amen. Na mawale lota maulalo. Awa ole nupa ia. Ele pa. Yeah, tangata. That's what put me off. Let's say me for Israel. That's a woman, that's a manatu in Mawalu. Lava mionga tangata to Israel. Well, I just want to share. I remember. Le sila fia foi e brother Vincile mele no uno foia e te ale pasi lunga le lunga ngai le valley no kai ngai lunga, so you don't want to miss the bus because you wait another hour petita mo lalo le vanu e poele pasia. And I remember one morning tamo o te lo lai my bus driver o lo tamo ya o te o atua, and he just shut the doors but what a puni mai ale ele ave pasile pasia did Barcelona o pizza like wo I to fama natu mai le nganga pa ia fama ia le tau o le ola I fua o le nganga pa ia. Amen. Ifuaya no ele ya so ele afale aso Israel awa uma na fatino ina fu le nganga pa ia o le ono sai o le loto maulalo o le mata lofa because e ho po e tell it to fatau in Jaffa Gates, they bring things up to your face. And sometimes you lose your peace. Lava le lata o ile atua maletaita ina o ile nganga pa ia, because it was a lesson for me ona o ina foi o le tua masana wita itangata masana wita to le fosi mai tangata alapi o lata o lo tangata yutayo o lato manatua. But o le tangata Cristiano e for na tau brother o le so o le ambasa Yesu e maua uma fua o le nganga pa ia Samoa ono o le tato taimi ia ai o te lo foi o le ato e maua foi le avanoa ma le tuangane ia Vincent o le avanoa ma Vincent na taimi mo le tato po kalame I le Global Kingdom TV channel brother Vincent se fe au lo tu na tu le tu mo oe e te whaasua mai ai mo Samoa ai le whai wina le tapor kalame I le nei e tu la e tu ina tu ai le avanua ia te oe poni o lofa anga foi e fia momoli atu iau ainga mai e o mamata mai le nei tu la ia whaftaitele lava mo lava noa ta fine Lise mole te lava o lofa anga si utinalo I ngai New Zealand she's in Hamilton now is young to whafine Sarah mo si brother to tasio sek mo si ona ainga talo tu lava mo ina tau e na mi fole talo mai mo au ni e ngai matuti mga luenga Ios whamalo si aia I tato ainga me se foi ai tato atu mana mia lava no te mo lalo e alai ona kakule mo lo te mo lalo ona tato te le whataitai tilo na I fole ngang pa ia leng ka urto finia take 1 each day and whataitai Avel on sa I fai mo taitai la so fu so everything on sa o te me te practicing ngai on sa I te totally tof te fonga te o fia ngai mo e ole lo to lo ta wala ekolosi fo alista mo fonga
o le teimi ala hoso tu le tala fa ai tai mai oi o nei le so la o le sa ia sa vile atu le wo fa atu fa mtalanga vile atu to lua o atu fa now ita wo so atu le ita ala o mantu o le la so o sa. Now you walk, now you start practicing walk according to the fruits of the Holy Spirit. It's belong to the Holy Spirit. So when you on the side, that's not you, that's the Holy Spirit. And that's how the Holy Spirit come your best friend, because the one before acknowledge fatawa umma ya manonga ya watu le ya matalofa angalele amieto loto mola file mu faso solo tua to telela to fa mai ela no finga tale le fe au ta wana moni mele faala ona tama wele fa mai Yesu po malisi tu di liule si tu fa mangalo ya la tu malabo tu sape sa opsc nga me fala talata yo fili talo mo yang langa itu. So it sounds really hard, and of course it's really hard. It's not easy, but as a valley falling but once you have all this fruit of the Holy Spirit with you, it's a yalai or policy to ela yang le policy ko jo fola lo como la lo kire o le ke ma al file bo, that's why kire o le policy to the policy to so ke mo fola encourage you start to no to if you su le lang e faila na auso ai lu mo Oliver I fo inga walu kire o men ia auto no for fair funny at you na to le pa ye fai mota to so he is our helper and he is available 24/7 day night. So we have to ask him, we have to acknowledge him. Fa mua ave o ye fa mua lo fo lo tu te mga luengo aso ave e fa taua e fa faita ona e fa tatu aia but or fa tu na o langa fa tu mate tu me le aia ai lo mai mo tino e tau ai alo fatele ale tu ile au nanga e me se volto fine me se foi le so le fai au pan pokalami talo tu lava talo me foi le tu la boneta wa ele umayaso e fai aso le talo pele nang pa yeso so me mo e se la lao tele lava ni la to lo mafutia lo mana miele upole tu ia male muli o ani fa fita yo fe ngai mo le te mi sa mo lo folanga o ani lu tau o fe ngai mo mafau fonga ti apol al misiona ti Apollo me so ngoi shooting faleanga. The first thing that ki Apollo so ngoi the word out of you. So ngoi scripture so ngoi ese le mau so ngoi ese upole tu o polo inga. So before you commit any offense, e ke ita ke fa sa wa pe ke fa oti pe ke the devil's already removed the word of God from you. So keep on the word umaulo pelu Umaulo pelu and keep holding on faith. Umaula fele upole tua ilo lima amo tua yo pelo loto lo fa tua because he's right there. He will help you. A lot for teleatu fa manuia le tua is ainga. God bless. We'll keep in touch. Love it fita ne Vencini mai Jerusalema. Ai sai fua. Amen. Ia mo wali atu le ngalo faftai Brother Vincent ile fa'ava no ino lo taimi ia male fa'aso amatu mo fie o te salito no fa manuina o e Samoa lo fa'afongai ile nei tu la just before we let Brother Vincent go, let's pray for him. For fear lavo join my join me in faith au le lau tano fa'aupuina tato tatalo ai fatu tua ile tua e tato tatalo. He needs our prayers. Ilona alma wai ito tonu Israel. Father, we thank you so much for this program. We thank you for this conversation with Brother Vincent. Faftaita mai lo vala awinai o ie ile fe au
I te tonu e fo o Israel ma ave ai o ia ma whaamanianga I le to tele o lau whanau. A te male nei tu lama tu te tu inatu ya te oilo wa te lii I lo nau mawai. Father, I pray that you continue to lead and guide him. Ina ia whaamanino fo I lau whionga pa I lau anganga pa ia I lau upu I a te ia. Ia maua e ia ni visiona o miti o whaalinga mai a te oe. Father, I pray, God, for your protection, for your provision. Whaamania fo I lona a inga ma le whanau a o au mawai o ia I Jerusalem. I pray for his family in Hawaii and his mom and also his family here in New Zealand. Yeah, for ia te ia le tuata ma ia manatu fo a wale whaasua mai ai ina ia whaamalusia ia tangata Samoa o lo fifi e mafuta I ana polo kalame. Father, I pray that o le samia fo o le afel wa ia o ia le ne yaso ma le neva yaso ia e leo ma e pui te ia. And I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. Tato umalava, I know lafo tato tatalo alu Vincent ave ia tato tatalo ave le pa. Ia Vincent ia vatuai ia vatuingom Pastor Mike, Global Kingdom TV channel, please. Ile pa tatalo. But it's also very important that we pray for him. Alu ave tato ingoma tatalo ile pa. But it's our for Samoa lo mana tuai o le tuangane I tatalo I au tatalo. Pe te talo I mana tu ai foi ia nisi o alo Samoa lo a mawai te tono Israel po alo le Pacifica because they need our prayers it's nei tangata Pacifica lo a mau Israel mana mia. And also just the highlight of the message o Yesu wana o Yesu leala I leola e whaavavau. Vincent, from us here at Global Kingdom TV channel, whaaftai whaasua mai, whaaftai mafuta mai, e whaamania le tua ia te oe. Samoa whaaftai lo mafuta mai o tai tonu o whaamania ina oe, e pei fo e ona whaamania ina o lo nei tangata. Ia whaaftai mafuta mai la onanga Global Kingdom TV channel, ma o le visiona o le nei TV, na ia talai le upo le tua so ina tangata ma ia pulea e ale launga ina le upo le tua. Amen. So thank you for joining us. We say shalom, shalom, and have a very blessed week.